nongera mbasuhuza mbifuriza komeza kugubwa neza aho muherere hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ari mu majyepfo iburasirazuba irengerazuba bose mwese mwifurije komeza kugira ibihe byiza hana akanya k'amakuru y'imikino mugiye gukurikirana kuri Sport TV Rwanda n'amakuru y'imikino mwategura kandi mugiye kugezwaho nanjye Nema n'amakuru y'imikino ari buze kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira turaza kureba mu Rwanda tuba umusore witwa Hakizimana Muhadjili ese ibyo kujya muri Rayon Sport bigeze hehe turaza kuvana mu Rwanda turebe mu mahanga cyane cyane turibanda kuri English Backers Premier League yarikomeye nimugora harabaye imikino y'injyana muntu ni imikino arikomeye itari yoroshye abe na gato ikipe ya Manchester United yaje gutsikira inganya n'ikipe ya West Ham United igitego kimwe kuri kimwe naho mu wundi mukino karundura urutegereje gutangirwa igikombe cya Backers Premier League ikipe ya Liverpool yaje kujyagira ikipe ya Chelsea itayibabara ibitego bitanu byose kuri bitatu ni umukino turibuze kugarukaho byibuze turebe imikino isigaye turebe cyane cyane amakipe ari guhatanira kujya muri Big 4 ari yazayihesha itike yerekeza muri UEFA Champions League turaza kureba arasabwa iki bimeze bite kuri iyo mikino isigaye tubibutse ko hasigaye imikino ugera kuri umwe gusa kugira ngo igikombe cyabongereza cyangwa se kuko igikombe cyo cyabonye nyiracyungu cyo turi kubara ni Big 4 cyane cyane ku matike yerekeza muri UEFA Champions League turaza kureba rero uko bihagaze reka tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye mu kanya gatoya twongeye ko ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye amakuru y'imikino mwategure kandi mugiye kugezwaho nanjye Nema amakuru yacu imikino reka tuhere mu ikipe ya Rayon Sport cyane cyane turebana n'umusore Hakizimana Muhadjili umukinnyi w'umunyarwanda wambara nimero 10 mu mugongo wakiniye ikipe ya APR FC wakiniye ikipe ya Mukura wakiniye ikipe ya AS Kigali kuri uyu munsi ikipe ya Rayon Sport yibuze mu makuru ari gutangazwa nuko 95% cyangwa 99% ikipe ya Rayon Sport yabarangije kumusinyisha ariko igitegerejwe ari kugira ngo ibe yamumurikira abafana Hakizimana Muhadjili ni umukinnyi rero wakinaga mu Barabu mu ikipe ya Emirates ikipe ya Emirates kabisa akaba yaranjemo amasezerano akaba yaragarutse mu Rwanda cyane cyane mu kuvugana n'ikipe ya Rayon Sport ni igihe kinini giciyemo uyu musore bivugwa ko ikipe ya Rayon Sport ikomeje kumushakisha bakumvikana bakerekana amasheke bamuhaye ariko uyu musore bikarangira atasinyiye ikipe ya Rayon Sport ariko ku munsi w'ejo nibwo amakuru noneho yagiye hanze y'impamo yemeza ko uyu musore Hakizimana Muhadjili yanje kwemerera ikipe ya Rayon Sport kuzakina umwaka utaha wa shampiyona 2020-2021 ni umukinnyi uri kuvuga ko yatanze akayabo ka miliyoni zigera kuri 13 hanyuma akazajya ahembwa byibuze $1,000 ku kwezi ubwo byibuze amafaranga azajya afata ku kwezi nangana na miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda uyu musore ni yazajya ahembwa mu ikipe ya Rayon Sport ni umusore bitari kuvugwa cyane n'ubuyobozi bwirinze gutangaza ko yaranje ko yayisinyira cyangwa se n'umukinnyi ku giti cye ngo atangaze ko yabaranje kwisinyira kuko harimo amakuru avuga ko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwari bwaratangiye gukoteza amafaranga yo kuba bwagura Muhadjili Hakizimana ariko amafaranga n'ubundi biza kurangira akoreshejwe mu zindi gahunda cyane cyane mu zijyanye no kurokrita yaba batoza abakinnyi basanzwe ariko atarimo Muhadjili hanyuma aza gutangira indi gahunda nshyashya kuba batangiye kongera gukoteza andi mafaranga yo kuba basinyisha uyu musore Hakizimana Muhadjili ariko noneho biza kurangira bajya mu gihe cyo gusinya aya mafaranga atarabasha kuboneka yose bivugwa ko umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport bwana Munyakasadate ari we wakoresha amafaranga byibuze agira kuri miliyoni 13 yahaye ya recruitment Muhadjili kugira ngo ashe ko yashyira umukono ku masezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Rayon Sport hanyuma agakomeza gukoteza aya mafaranga bakaba bazayasubiza umuyobozi wa Rayon Sport ibi ni ibiri kuvugwa ariko ni ibiri kuvugwa cyane cyane ko umuyobozi we ku giti cye ntabwo yigeze bitangaza cyangwa se ngo yagira commentaire abiteraho ubwo rero reka tubyange amaso turebe ariko nk'uko mu kiganiro yajyanye na bagenzi bacu kuri RBA umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport bwana Munyakasadate bitangaje akaba atangaje ko nk'uko ariko ajya bica mu marenga yuko iyi deal ishobora kuba yararangiye umusore Hakizimana Muhadjili ashobora kuba yararangiye kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport ndetse arangije no gushyira ku umukono ku masezerano y'ibyibuze y'umwaka umwe rero umuyobozi akaba yaje kuvuga ko icyo bateganya cyangwa icyo bashaka ari uko azamumurikira abafana bikaba byaba n'amahere yo ko azamumurikira abafana ari uko n'uruganda cyangwa se na kampani ijyanye n'ibintu byo kuzagurisha imyenda ya Rayon Sport bararangije kumvikana nawe yaratangiye gukora kugira ngo byibuze bateganye amafaranga ashobora kuva muri jezi zagurwa n'abafana z'uyu musore zanditseho nimero 10 mu mugongo za Hakizimana Muhadjili ziko zishobora kuba zagaruza amafaranga yose yatanzwe kuri uyu musore ibyo byose ni byatangajwe n'umuyobozi wa Rayon Sport rero avuga ko bateganya kuzamurikira abafana ku buryo byibuze bazawe gutagura na jezi z'uyu musore Hakizimana Muhadjili kugira ngo arebe ko bakuramo amafaranga atanzwe kuri uyu musore miliyoni 13 ni nyinshi
bikaba biteganyijwe byibuze ko mu gihe cy'umwaka umwe ashobora kuzahembwa amafaranga agera muri miliyoni 25. Abantu benshi ntabwo babivugaho rumwe, cyane cyane bavuga abo bita ngo abari ishyamba, nabakomeje kugaragara kwinangira cyane, bagaragaza ko n'ubundi byanga bikunda n'icyo yakora cyose Munyakazi Sadat atamushyigikiye hamwe na komite ayoboye, ariko byanga bikunda mu kugira ibyo bubaka cyangwa se mu guhindura ikintu biragorana. Ariko icyo tubasaba ni ukugira ngo bashyire hamwe bubaka ikipe ikomeye ibasha guhatana, nk'uko umuyobozi ajya abivuga, ngo ikipe ikorera mu mucyo, ihatana mu Rwanda, mu karere no muri Afurika, ndetse ikaba n'ikipe y'isi yose ifite ubukungu butajegajega, ifite aho ikura mikoro. Rero ko hari n'ikipe ikomeje kugenda ivugwamo mu bintu bijyanye n'umubano w'abafatanyabikorwa, cyane cyane ko umuyobozi mu kiganiro yagiriye kuri RBA yatangaje ko bisa nkaho byarangiye, kuko yacaga amarenga bisa nkaho byarangiye ku mubano wa Rayon Sport n'uruganda rwa Skol, bisa nkaho byarangiye, ariko avuga ko harimo abandi bafatanyabikorwa ari kugenda bavugana nabo, ariko hakana nanone umufatanyabikorwa umaze igihe avugwa cyane cyane Bralirwa, dore ko no mu minsi yashize aribwo ikipe ya Rayon Sport bivugwa ko yari yasohoye jezi izaba yambayeho ikinyobwa cya Mitsingi, ariko yaje kuba bihakana yivuye inyuma avuga ko biriya byari bihuha. Ubwo rero niyo makuru ajyanye na Hakizimana Muhadjili ku isinya ry'amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Rayon Sport. Reka tubihange amaso, ubigisigaye no kureba Rayon Sport iraza kongeramo bande, isigajemo bande, turetse ko ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ubu ngubu byibuze ishobora kuba ifite nk'abanyamahanga bagera nko muri byibuze bararenga batanu, kuko twibutse neza ushobora gusanga Rayon Sport ifitemo Kakure Mugeni Fabrice birakina nk'umunyamahanga, Omar Sidibe nawe ni umunyamahanga akaba ari uwa kabiri, hakazamo umusore bakuye mu gihugu cy'u Burundi Arsene nawe ni umunyamahanga akaba ari uwa gatatu, hakazamo umusore wa kane witwa Alex bivuga ko ngo ni mwishywa wa Sheikh Emmanuel Adebayor umunyatogo, bakaba batanu. Hanyuma hakazamo Mutatu Manase nawe ni umunyamahanga, batandatu. Niba nibuka neza n'abadanyogo ntabwo barasezererwa ku buryo bweruye cyangwa se ngo bivuge ko babasezerere nabo n'abanyamahanga, ariko bikajyana n'ikivuga ko byibuze itegeko ry'abanyamahanga muri Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa gishobora kuba kigiye guhinduka, bikabivugwa ko cyangwa se iteganywa ko, ndetse n'amakuru amwe namwe agenda dusumira tubwira yuko bishobora kuba byararangiye ko byibuze abanyamahanga bazabemerera gukina muri shampiyona itaha ari abanyamahanga 5. Ibyo rero ntabwo ubuyobozi bwa Federasiyo burabishyira ahagaragara, nta n'ikinyamakuru na kimwe wenda twavuga ngo hari icyabitangaje, gusa n'amakuru agenda avugwa atangazwa na bimwe mu bitangazamakuru cyangwa se agenda avugwa agenda asumira abantu. Reka tubihange amaso koko turebe niba koko umwaka utaha abanyamahanga bazaba ari 5 bemerewe gukina muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda, kugira ngo byibuze ongere izamure kalibre ya shampiyona y'u Rwanda, abafana bongera baryoherwa n'umupira w'amaguru, abafana bongera bagaruke ku bibuga, bongera hagaragaremo combativité cyangwa se ihangana rikomeye cyane hagati y'amakipe yo mu Rwanda, cyane cyane aho ngaza bakinisha abanyamahanga. Ndakeka nta kipe nimwe yakongera kugura umunyamahanga kugira ngo aze kubindorereza mu Rwanda, bose ndakeka ari abanyamahanga bazaba bafite icyo batanga ku bakinnyi bandi b'abanyarwanda. Muri iki kiganiro kandi tutarava kuri Rayon Sport, umuyobozi wa Rayon Sport n'undi yaje gutangaza ko yatangaje ko ikipe ya Rayon Sport ari ikipe iri gutegura byibuze kubaka umupira w'abakiri bato ngo izafite Rayon Sport A na Rayon Sport B, ikateganya byibuze ko abasore ba Rayon Sport B izagenda ibateza mu makipe agiye atandukanye, aho bateganya no gukorana ngo n'ibigo bigera muri 5 byibuze umwaka utaha, ikazagenda ishyiramo abana b'umupira w'amaguru bakigishwa umupira w'amaguru, igashyiramo ibikoresho, igashyiramo n'umutoza ajya gukurikirana abo bana. Ariko ibyo byose ni ibisaba ubushobozi, cyane cyane ko ni ikipe ya rubanda, nta handi ikura mikoro, ni mu bafana bayo. Ubwo rero yakomeje abasaba kubashyigikira binyuze ku buryo bw'ikoranabuhanga bugiye butandukanye, kugira ngo mukomeze mwibakira ikipe yanyu kandi ikipe mukunda, ndetse ikipe n'abanyarwanda bose bahanze amaso itajya ibura gutanga amakuru. Ngibyo rero bivugwa mu ikipe ya Rayon Sport, ngaya makuru yavugwaga hano inahanga mu Rwanda, ni gikomeje kuvugwa ni Muhadjili, ndetse n'ikipe ya Mukuru ikomeje kugenda yubaka, za Etincelle nazo nuko, ni amakipe akomeje kugenda yubaka rero mu buryo bugiye butandukanye yitegura shampiyona y'umwaka utaha 2020 umwaka 2021. Tutarava mu makuru yo mu Rwanda kandi reka tubanze turebe hagati y'umusore Mutatu Manase wavuye mu ikipe ya Gasogi United yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, aho bitangazwa ko byibuze uyu musore ashobora kuba yaratangwa amafaranga ajya kuri miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko akaba ari amafaranga ari kuzatangwa
muri tranche zigiye zitandukanye, aho bivugwa ko mu mafaranga yose ikipe ya Rayon Sport yahaye ubuyobozi bwa Gasogi United ari amafaranga bwari bubasigayemo. Nk'uko rero byagiye bitangazwa n'umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United, yagiye atangaza ko ikipe ya Rayon Sport hari amafaranga bamusigayemo, ndetse n'umunsi wa nyuma wo kuba yamwishyura umunsi w'ejo hashize kwejo rwose, nibyo byagiye bitangazwa n'umuyobozi bwa Gasogi United, ndetse bikanavugwa ko isaha ntarengwa yari isaha y'isa sita. Ariko umuyobozi wa Rayon Sport kuri uyu munsi nawe yaje ntabwo yabihakanye, yabemeye rwose ko amafaranga babasigayemo ari amafaranga byibuze agera kuri $1,080,000, ariko abizeza ko bitarenze iyi weekend ari buze kuba yaranje kuba yatanga amafaranga mu ikipe ya Gasogi United. Ariko bikaba binavugwa ko sinamafaranga gusa, biravugwa ko n'umusore Manase nawe amafaranga yari yemerewe agomba gufataho nayo atigeze nawe yahabwa, cyane n'ubuyobozi bwa Gasogi United bukaba icyo buri gushingiraho bwemeza ko ubu bitazabuza kuba bwabaka umusore wawe, nk'uko ngo bikubiye mu masezerano bagiranye, bavuga ko umunsi wo kubishyura nuramuka urenze, umusore Mutatu Manase ashobora kuba yasubira mu ikipe ya Gasogi United bakamugurisha aho bashaka cyangwa se mu yindi kipe bashaka, mu gihe Rayon Sport izaba yananiwe kubahiriza amasezerano. Hano rero imbere yacu hari amasezerano bigaragara ko ari ya kipe ya Rayon Sport n'umusore Manase Mutatu nyuma yo kuva mu ikipe ya Gasogi United, aho byibuze dusomye agakaka nyuma mu bice bigiye bitandukanye bigaragaza uburyo ikipe ya Rayon Sport izagenda yishyuramo uyu musore ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Gasogi United, aho buvuga ngo remuneration biri mu rurimi rw'igifaransa, ariko tutageza kuza kubigarura mu kinyarwanda kugira ngo byibuze buri wese abashe kuba yakumva ibisa nk'ibikubiye muri aya masezerano. Biragira biti duhereye ku gace ka nyuma kuri article ya 6 ivuga ngo remuneration, aho bivuga ngo le joueur aura droit à un salaire mensuel forfaitaire de $800 américains. Le joueur a droit à une assurance médicale couvrant la période du contrat à son faveur et en faveur de son ayant droit. Il reçoit une indemnité de recrutement de 10 millions francs douaniers pour Gasogi United et le joueur 30% et Gasogi United 60%. Payable en deux tranches. La première tranche de 4,810,000 francs rwandais est payée après la signature pour Gasogi United. La deuxième tranche de Gasogi United de 1,190,000 francs rwandais sera payée dans 15 jours. La troisième tranche de 4 millions de francs rwandais pour le joueur sera payée dans 15 jours. Le joueur aura le droit à logement. Ingo tugerageje gushyira mu Kinyarwanda byibuze nibigaragaza ko ikipe ya Rayon Sport yemeye kwishyura uyu yatanzeho uyu musore byibuze amafaranga agira kuri $10,000 z'amafaranga y'u Rwanda, azishyurwa mu bice bigiye bitandukanye, harimo ibice byibuze bibiri ariko hakazamo n'igice cya gatatu cy'umukinnyi, aho bitangazwa ko amafaranga byibuze amafaranga agera muri tranche ya mbere bivuga ko ikipe ya Rayon Sport yagombye kuba yarishyuye $4,810,000 y'amafaranga na $810,000 by'amafaranga y'u Rwanda yagombye kuba yarishyuwe byibuze nyuma yo gushyira umukono ku masezerano mu igurwa ry'umusore Mutatu Manase. Hanyuma ayo ngama ni amafaranga yagombye kuba yaragiye mu ikipe ya Gasogi United, ayo mafaranga angana na $4,810,000 ni amafaranga yagombye kuba yaragiye mu ikipe ya Gasogi United nyuma yo gusinyamana amasezerano y'igurwa ry'uyu mukinnyi Mutatu Manase. Hanyuma andi mafaranga ikipe ya Rayon Sport yagombye kuba yarahaye, cyangwa se bivuga ko yagombye kuba yarahaye Gasogi United kuko yagombye kuba yarahaye ku munsi w'ejo, ni amafaranga yari gutangwa muri tranche ya kabiri, $1,190,000 by'amafaranga y'u Rwanda yagombye kuba yarishyuwe byibuze mu minsi 15 nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Gasogi United. Hanyuma tranche ya nyuma ari nayo cyane irebana n'umukinnyi, kuko biravuga ko byibuze ikipe ya Gasogi United
muri aya mafaranga yari gutwaramo 60% mu gihe umusore matatu ari gutwaramo 40%. hanyuma tranche ya nyuma rero ni ingana n'amafaranga miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda yari guhabwa uyu musore Manase, mu gihe nabwo kingana n'iminsi 15 nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya Manase n'ikipe ya Sport, ava mu ikipe ya Gasogi United n'undi yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Nk'uko ari umuyobozi wa Gasogi United yakomeje kugenda bitangaza yuko umunsi ntarengwa nuramuka ugeze, kuko hari umunsi bari babahaye wari umunsi w'ejo ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi ku isaha y'saa 6 nibwo ikipe ya Rayon Sport yagombye kuba yararangije kwishyura amafaranga yose yatanzwe kuri musore Matatu Manase uko ari miliyoni 10, dore ko bwa mbere nk'uko twabibonye bari batanze byibuze miliyoni zigira muri enye n'ibihumbi 810. hanyuma rero ariko ubuyobozi bwa Rayon Sport bukaba bwaje gutangaza ko bitarenze weekend uruze ko bwarangije ikibazo cya Matatu Manase. hanyuma reka tuve hano mu Rwanda twerekeza hanze, reka tuanze turi hagati cyane muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza aho rukomeye ari urugamba rushyushye cyane muri Big Four mu guhatana icyerekeza mu mikino ya UEFA Champions League, aho ku munsi w'ejo ikipe ya Manchester United yaje kuba yatsitara. Ikipe ya Manchester United yaratsitaye aho yaje kuba inganya igitego kuri kimwe n'ikipe ya West Ham United. Bikaba byatumye ibyibuze ariko iri nota rimwe ikipe ya Manchester United yongereyeho riyerekeza ku mwanya wa gatatu, aho byaje gutuma irusha ikipe ya Chelsea byibuze bikanganya amanota 63 kuri 63, hakazamo icyitwa difference y'ibitego nabwo, kuko nabwo cyo ni ikintu kijya kirebwa cyane mu kugira bapange ku rutonde aya makipe uko akurikirana. Ni igitego rero igitego cya mbere n'ubundi cyaje kuba cyatsindwa ku ruhande rwa West Ham United ku minota 45 kuri penalty yatewe neza na Michel Antonio ku ikosa n'ubundi ryarikozwe n'umusore Paul Labiri Pogba nyuma yo gutakaza umupira. hanyuma ni igitego n'ubundi cyaje kongera kwishyurwa na Mason Greenwood, umusore ukiri muto y'umwana w'Abongereza ukiri muto y'imyaka mikeya ukomeje kugaragaza kazoza ke muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru, kuko n'umusore ufite impano. yaje kucyicara ku minota 51 n'ubundi kuri assist yarahawe na Anthony Martial, kuri assist nziza cyane yaramuhaye bituma uyu musore abasha kwishyurira ikipe ya Manchester United igitego bitaba igitego kimwe kuri kimwe, bitabiyongeraho byibuze inota rimwe kuri rimwe. hanyuma ntago ari umukino gusa n'undi mukino wari utegerejwe cyane ko wari no gutangirwa igikombe cya shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza nyuma y'imyaka 30 ikipe ya Liverpool cyangwa se The Cops itabasha gukandagiza imitwe intoki igikombe cya shampiyona. byibuze yarayongeye kugaragaza ibyishimo igiserebra n'abafana cyane ko bari bakomeye kugaragaza cyase kwegera stade bahora barashabye barasa ibijyanye na bya byotsi mu kirere fireworks, ariko baje kwanga baranje barayikora bigaragaza ibyishimo cyane nyuma y'imyaka 30. ni umukino rero utari woroshye, ni umukino waje kuranga ikipe ya Liverpool inyagiyemo ikipe ya Chelsea ibabariye ibitego bijya kuri 5 kuri 3. ni ibitego n'ubundi igitego cyaje ku minota 23 kandi rwa Liverpool gitsinzwe na Naby Keita, hanyuma ku minota 38 Trent Alexander-Arnold aza kuba yatsinda igitego cya kabiri, mu gihe ku minota wa 43 umusore witwa Jorginho Wijnaldum yaje gutsinda igitego cya gatatu cy'ikipe ya Liverpool, mu gihe ku minota 45 Olivier Giroud yaje kuba yishyuye igitego kimwe cyonyine cy'ikipe ya Chelsea, maze ku minota ubwo bahise bajya mu kiruhuko birumvikana half time yaje kurangira ari ibitego 3 kuri kimwe. hanyuma mu gice cya kabiri gitangiye nibwo umusore Roberto Firmino w'ikipe ya Liverpool yaje kwitsindira igitego cya kane, hanyuma Tammy Abraham ku minota 61 aza kwishyura Chelsea igitego kimwe kuri kimwe ku kazi kari gakozwe cyane n'umusore Christian Pulisic, umusore w'umunyespanyol kabisa wigaragaje cyane, wigaragaje nako umunyamerika mwihangane umunyamerika kabisa Pulisic wigaragaje cyane muri uyu mukino, aho yatanze assist kuri Tammy Abraham abasha kwishyurira ikipe ya Chelsea igitego kimwe bitaba ibitego 2 kuri 4. ntago byaje kurangirira aho ngaho cyane ko n'ubundi nanone umusore Christian Pulisic wari wigaragaje cyane muri mukino wagize akazi gakomeye, je natora nka man of the match w'iyi match ya Liverpool n'ikipe ya Chelsea. ku minota 73 yaje gutsindira ikipe ya Chelsea igitego cya gatatu kuri passe n'ubundi cyangwa se kuri assist yarahawe na Callum Odoi kuri uwo munota wa 73, mu gihe ikipe ya Chelsea n'indi isuganya gishaka isabwa igitego kimwe gusa kugira ngo ibe yabasha kwishyura
igitego yari isigayemo ikipe ya Liverpool, maze ntabwo byaje kuyora ku minota 84 n'ubundi umusore Alex Oxlade-Chamberlain wavuye mu ikipe ya Arsenal yaje kubita ababaza ikipe ya Chelsea ayitsinda igitego cya gatanu, rwose bita birangira ari ibitego 5-3, ubwo ngubwo yari assist yarahawe n'umusore witwa Andrew Robertson, rwose ibitego biza kurangira ari 5-3. hanyuma rero nyuma y'uyu mukino n'ubundi rutonde uko ruhagaze, n'ubundi igikombe cyatwaye na Liverpool nk'uko byari bimaze iminsi cyaratwigiye. Liverpool irangije ku mwanya 90 ku mwanya wa mbere n'amanota 96, ikurikiye na Manchester City n'amanota 78. Manchester United inota rimwe ryahise rishyira ku mwanya wa gatatu byibuze by'agateganyo n'amanota 63, mu gihe inganya na Chelsea ku mwanya wa kane n'amanota 63, kandi zose zizigamye ibitego 37. hanyuma ikipe ya Leicester City yaje ku mwanya wa gatanu n'amanota 62, bivuze ngo shampiyona irangiye gutya n'ubundi Chelsea, Manchester City, Manchester United n'ikipe ya Liverpool nizo zakwerekeza mu mikino ya UEFA Champions League. hanyuma n'ubundi amakipe asa nk'ayamanutse ni ikipe ya Norwich yarangije kugenda, FC Bournemouth nayo nuko, ariko ikaba irushwa amanota 3 n'ikipe ya Watford ku mwanya wa 18, yo na Aston Villa ku mwanya wa 17, nazo zinganya amanota. Urumva rero ko n'ubundi rugamba rugikomera cyari hagati y'amakipe abiri n'ubundi azitoranyamo isanga Norwich zikamanukana mu cyiciro cya kabiri cya shampiyona y'Abongereza cyangwa se muri Barclays Premier Ship cyangwa se Championship yo mu gihugu cy'Ubwongereza. hanyuma tukiri naho ngaho n'ubundi tubibutse ko n'ikipe ya West Brom yarazamutse mu cyiciro cya mbere cya Barclays English Premier League. hanyuma rero match zikurikiyeho niho n'urugamba cyane ruherereye cyane hagati y'ikipe ya Chelsea ndetse ikipe ya Leicester City n'ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Chelsea izakira ikipe ya Southampton, mu gihe ikipe ya Leicester City izakira ikipe ya Manchester United King Power Stadium. ari nawo umukino uhanzwe amaso kuko ni umukino uzaba utegerejwe n'abantu benshi. ahangaha rero kisabwa n'iki? ahangaha gisabwa nta kindi, dore ku ikipe ya Manchester United ku mwanya wa gatatu byibuze ni ikipe isabwa inota rimwe gusa kugira ngo ibashe kuba yakwikarifiya mu mikino ya UEFA Champions League. hanyuma ikipe ya Manchester United ahangaha yaramuka itsinzwe n'ikipe ya Leicester City, bikaba bisabwa ko cyangwa se ikabisaba Imana ngo ikipe ya Chelsea nayo izatsindwe kugira ngo ikipe ya Manchester United izabashe kwikarifiya muri UEFA Champions League. hanyuma inota ibyo ari ryose cyangwa se amanota arenze rimwe, ubwo nuko ngo kunganya gutsinda kwa Manchester United birahita bituma ikipe ya Leicester City izahita iva hano mu murongo werekeza muri UEFA Champions League. nkuko bigaragara ikipe ya Chelsea na Manchester United zirarusha inota rimwe ikipe ya Leicester City. hanyuma rero icyo Leicester City isabwa ni ugutsinda byanga bikunda, ni ugutsinda. mu gihe atsinda ikipe ya Manchester United, ikipe ya Chelsea nayo igatsinda, ikipe ya Manchester United nayo izahita iva muri qualification z'igikombe cya UEFA Champions League. ikisabwa ni inota rimwe cyangwa se 3, cyangwa se United igatsindwa n'ubundi na Chelsea nayo yatsinzwe, hanyuma igahita izamukana n'ikipe ya Leicester City. hanyuma ikipe ya Leicester City ikisabwa ni ugutsinda Manchester United, nta kindi. irasabwa gutsinda Manchester United kugira ngo ibashe kwagira amanota 65, hanyuma Manchester United itivamo izamukana na Leicester na Chelsea mu gihe izaba yabashije kuba yatsinda cyangwa se yanganyije, kuko Leicester City namuka itsinze Man U, Chelsea igatsinda, Man U izavamo. Leicester City ninganya n'ikipe ya Man U, Chelsea nayo ikanganya, Leicester City izavamo. Ikipe ya Leicester City niramuka itsinzwe na Man U, Chelsea nayo igatsindwa, nabwo Leicester City izavamo. Man U nabwo niramuka itsinzwe, Chelsea igatsinda, Man U izavamo. Chelsea byanga kundi ikisabwa nayo ni ugutsinda, na Leicester City ni ugutsinda. Ikipe igaragara ko ari muri position nziza byibuze ni Man U, kuko byibuze yo irasabwa inota rimwe cyangwa 3 ndi kwikarifiya mu mikino ya UEFA Champions League.